Ese Vinicius Junior yanze kuva muri Real Madrid? Ukuri ku mugambi wa Arsenal ni uko bivugwa ko Jose Mourinho yaje kuba yitambika muri ino deal bikarangira ipfuye. Mu minsi ishize hakomeje gukwirakwira inkuru zavuga ko Arsenal yifuzaga cyane kugura rutahizamu ukina ku ruhande w'umunyabrazil Vinicius Junior. Ariko nyuma amaherezo bikaba bigaragara ko uyu mukinnyi ajya kuguma muri Real Madrid nyuma y'uko umutoza Jose Mourinho yaje kuba yitambika muri ino deal akamubuza kuba yagenda. Ariko se nibyo ni ukuri? Arsenal koko yaba yaramwegereye yaragize ibiganiro by'ibanze yabashije kumuganiriza kugira ngo arebe ko yamusinyisha. Ese ni iki gituma Vinicius Junior ashobora kuguma i Madrid? Akabiteza isesengura mu buryo burambuye. Vinicius Junior yarageze mu bihe bidasanzwe muri Real Madrid. Hari amakuru yavuga ko Vinicius Junior yarasigaje umwaka umwe gusa kugira ngo amasezerano ye n'iyi kipe arangire. Ariko iyo umukinnyi yageze muri icyo gihe amakipe menshi atangira kumwifuza kuko aba ashobora kugenda ku giciro kiri hasi cyane cyangwa se akagenda ku buntu mu mwaka uba ukurikiyeho. Niyo mpamvu amakipe akomeye arimo Arsenal yatangiye gukurikirana hafi uko ibintu byari bihagaze kuri uyu musore w'umunyabrazil. Arsenal yabonaga Vinicius Junior nk'igisubizo, umuntu ushobora kongera imbaraga zikomeye ku ruhande rw'ibumoso, cyane cyane kubera umuvuduko we, ubuhanga bwe ndetse no guca ku bakinnyi n'ubushobozi afite bwo gutsinda ibitego no gutanga imipira ivamo ibitego. Ese kuki Arsenal yamwifuzaga? Mu myaka ishize Arsenal yubatse ikipe ikomeye ishobora guhatanira ibikombe, ariko hari benshi babonaga ko hakiri intege nkeya mu kibuga cyane cyane ku ruhande rw'ibumoso. Nubwo Arsenal afite Gabriel Martinelli, umwe mu bakinnyi beza bakiri n'abatoya, abayobozi ba Arsenal bivuga ko babonaga Vinicius ari ku rwego rwo hejuru kurushaho, ku buryo agomba gufasha ino kipe kuyizamura ndetse no kongeramo imbaraga. Iyo aza kugera muri Arsenal yari kuba ari umwe mu bakinnyi bahembwa amafaranga menshi, dore ko Arsenal yari yiyemeje kuba yazamura amafaranga ikaba yamuhemba $500,000 ku cyumweru y'amapawundi. Ari kuba umwe mu bakinnyi bubakirwaho umushinga mushya w'ikipe ya Arsenal, kandi ikindi yari bwongera amahirwe ya Arsenal yo kuba yahatanira igikombe cya Champions League nk'imwe mu makipe yari ifite abakinnyi bakomeye. Ese Jose Mourinho niwe wabyanze? Inkuru nyinshi zirakwirakwira ku mbuga nkoranyambaga zavuga ko Jose Mourinho ari wabujije Vinicius Junior kugenda. Ariko ikintu abantu bagomba kumenya ni uko aya makuru atari yarigeze yemezwa n'inzego zizewe. Niba Mourinho ari umutoza w'ikipe ya Real Madrid nkuru, byumvikana ko yaba ashaka kugumana umwe mu bakinnyi beza ku isi nka Vinicius Junior. Umutoza wese aba ashaka gutsinda ntiyakwemera gutakaza umukinnyi umeze nka Vinicius Junior mu ikipe ye, cyane cyane ko ari umukinnyi uba uzi ko uramutse umutakaje no kubona uwamusimbura cyangwa se waza ngo akore nk'ibyo akora biba byakugora. Perezida Florentino Perez w'ikipe ya Real Madrid nawe ashaka ko Vinicius Junior aguma mu ikipe ya Real Madrid. Perez amaze imyaka myinshi yubaka Real Madrid ashingiye ku bakinnyi bakiri batoya bafite impano idasanzwe. Vinicius Junior ni umwe muri abo bakinnyi Perez afata nk'icyitegererezo ndetse n'inkingi za mwamba ejo hazaza heza y'ikipe ya Real Madrid, bityo kuba yamutakaza ntabwo ari ikintu nawe yabasha kumva. Niyo mpamvu amakuru menshi avuga ko Perez ubwe ari mu biganiro byo kongera Vinicius Junior amasezerano mashya kugira ngo agume i Madrid. Ese Vinicius Junior warashaka? Amakuru menshi yagiye atangazwa avuga ko Vinicius Junior atari afite ikibazo cyo kuguma muri Real Madrid, ahubwo icyo yifuzaga cyane ari uguhabwa amasezerano agaragaza agaciro ke, gukomeza kuba umwe mu bakinnyi b'inkingi za mwamba y'ikipe ya Real Madrid, icyo bita kuba key player, ndetse no kubona ikipe imwizeye. Iyo ikipe yumva wubashywe cyangwa se ikipe ukubaha, akenshi uhembwa neza no ku rwego nk'urwawe, amahirwe yo kuguma mu ikipe aba ari menshi. Ese ni iki cyatumye iyi transfer ya Vinicius Junior isa nk'iyanze? Hari impamvu nyinshi. Real Madrid ntiyashakaga kugurisha umukinnyi wayo mwiza nka Vinicius Junior. Ikindi cya kabiri, Vinicius Junior ntiyagaragaje ubushake bwo kugenda cyangwa se ngo yerekane nk'umuntu wabisariye ukeneye gutandukana n'iyi kipe. Hari ibiganiro byo kongera amasezerano, igiciro cye cyari kiri hejuru, byavugaga ko ikipe yose yamushakaga yagombaga gutanga amafaranga arenga miliyoni 100 z'amayero. Ibintu bitari byoroshye ndetse no ku makipe akomeye kuba yapfa kwigondera amafaranga. Ese byari bugende bite iyo aza mu ikipe ya Arsenal? Iyo transfer iba, Martinelli yashoboraga kugurishwa mu ikipe ya Arsenal. Gabriel, Arsenal yari kubona rutahizamu ufite ubunararibonye bwo gutsinda imikino minini nka Premier League ndetse no kurushaho gukomera. Ariko kubera ko Vinicius Junior ashobora kuguma i Madrid, Arsenal igomba gushaka ubundi buryo bwo kongeramo imbaraga. Ese Arsenal irahagararira aho ngaho nyuma yo gutakaza uyu musore yari yasizeho yumva ko imushaka? Oya, Arsenal ishobora gukomeza gushaka abandi bakinnyi bo ku ruhande rw'ibumoso cyangwa se ba rutahizamu bashobora kugira ubukana abayifasha mu kongera imbaraga mu musatirizi. Mu isoko ry'igura n'igurisha, iyo transfer imwe ipfuye ntabwo ibise isobanura ko bise birangira, ahubwo ikipe ikomeza intego zayo ndetse igashaka n'undi mukinnyi. Vinicius Junior ni umukinnyi ubundi umeze gutungana iki? Umwaka ushize Vinicius Junior yaje kuza kuba atanga umusaruro mu gutsinda ibitego byinshi, atanga na assist nyinshi.
akomeza kuba umwe mu bakinnyi batinywa cyane ku isi bitewe n'ubuhanga afite bwo guca ku bakinnyi ndetse no gutsinda no gucenga. Ubundi ni bumwe mu buryo butuma amakipe menshi ahora amwitoza bitewe n'umusaruro abasha kuba yatanga mu kibuga. Ese hari amahirwe ko azagenda nyuma? Umupira w'amaguru ntacyo umuntu yavuga ko kidashoboka, ariko niba azongera amasezerano muri Real Madrid mashya, bivuze ko kuba yava muri Real Madrid byaba ari ibintu bigoye cyane ko na Real Madrid mwubakiyeho imishinga y'igihe kizaza nk'umwe mu bakinnyi b'inararibonye ndetse bafite n'ubuhanga. Icyo igihe kizasobanura ni uko Vinicius Junior kugeza aka kanya bigaragara ko atakivuye muri Real Madrid. Ubwo Arsenal yari yamugaragarije ubushake, nta kimenyetso gifatika cyerekana ko impande zombi zari zageze ku rwego rwo kuganira ku masezerano nyirizina. Ku ruhande rwa Real Madrid gutakaza Vinicius Junior byaba ari igihombo kuko yaba ari umwe mu bakinnyi ikipe yubakiye ejo hazaza yabibuze. Niyo mpamvu amahirwe menshi ari uko azakomeza gukina Real Madrid mu mwaka ukurikiraho imikino ndetse n'igihe kiri imbere, cyane ko bigaragara ko ikipe ya Real Madrid ishaka ko bumvikana ndetse hajyana ibiganiro ku masezerano mashya. Ku ruhande rwa Arsenal kuba iyi transfer idakunze ntibisobanuye ko gahunda yabo yaba ihagaze. Bishobora kwerekeza ayandi maso ku bandi bakinnyi bandi bashobora kuba baza kugira icyo batanga ndetse no kubafasha gukomeza kubaka ikipe yabo ikomeza guhatanira igikombe. Kugeza ubu Vinicius Junior ntabwo azajya muri Arsenal nk'uko amakuru ahari cyangwa se bigaragara, ndetse bikaba bigaragara ko Real Madrid ari umwe mu bakinnyi igiye gupangira imishinga yabo ko ari umwe mu bakinnyi beza. Arsenal irasabwa gushaka ibisubizo bigiye bitandukanye, cyane ko iyi nzira bigaragara ko kuba yabona Vinicius Junior ari imwe mu nzira idashobotse, kandi ari imwe mu nzira Arsenal yari yiringiye, ariko igomba gushaka andi mayira cyane ko itaranamubona. Arsenal ari imwe mu makipe igeze ku rwego rwiza nko kuba yahatanira Premier League, dore ko nk'umwaka ushize w'imikino Arsenal yageze kuri finale ya Champions League ndetse itwara na Premier League. Bimwe mu bintu byerekana ko ikipe ya Arsenal ishaka abakinnyi bashya kandi bafite amaraso mashya ndetse bafite n'uburambe kugira ngo ibashe kuba yahatanira ibikombe, dore ko kugeza ubu aka kanya Arsenal yegukanye igikombe cya shampiyona muri 2004, yaje kuza kuba igitwara nyuma y'imyaka hafi igera kuri 22. Ibintu bigaragaza ko ikipe ya Arsenal ikeneye kwiyubaka ndetse no kongeramo imbaraga kugira ngo ihatanire bimwe mu bikombe idaherutse cyane nka Champions League, dore ko ari kimwe mu bikombe Arsenal ihora ihigira yifuza kuba yatwara. Kuba yabona abakinnyi bafite uburambe nka Vinicius Junior bazi intsinzi ndetse bazi no guhatana mu kibuga mu rwego rwo kwegukana ibikombe, bafite spirit yo gutsinda, ni kimwe mu bintu Arsenal ishaka kubakiraho. Gusa ikipe ya Real Madrid nayo bikaba bigaragara ko idashobora kurekura uno musore nk'uko yakomeje kubitangaza, kuko nawe ari umwe mu bantu yubakiyeho kandi imishinga y'ahazaza niyo ubu ngubu.